teman-teman, alhamdulillah malam Ahad ini kita mencoba tes pada malam hari hasil daripada Osmo Action DJI ya. Jadi teman-teman silahkan lihat aja hasil yang udah pakai on steady ataupun stabil bawaan daripada Osmo Action DJI ini ya. Ini kita mencoba video 27K per 60 fps. Beginilah hasilnya. Ya, ini saya coba jalan. Nanti kita lihat bagaimana hasil daripada kita bawa jalan DJI ini ya. Jadi alhamdulillah kami udah nyampe di daerah Ring Road untuk mencari makan malam. Jadi di sini kami bakal makan sate matang yang ada di Ring Road ini, kantin Harapan Indah ya. Jadi di Ring Road inilah yang sering kami makan sate matang. Keadaan malam Senin di Jalan Ring Road memang terasa sepi ya. Kalau dulunya di sini rame, tapi sekarang sepi.